Rumkhong này này PFC Rumkhong này này cả ram này rồi có thể ram này cái MAREM cả long đó là mấy chỉ home ra chỉ đấy highest scorer hi cả long na hot nara da shá đấy second match học cái đấy học cái gì hay đấy Show me the stairway. I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. sang ra đây team khani fieldly sang hai đấy MAREM Kalhang we captain goalkeeper Mr. Somi ngaveng lagi pangkapi misi
handshake sakwida when you walked among men. Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving. That's MACHEE official spin atungwi ka shop sal ka yang mirror for my sake. atungwi ka shop sal ka yang mirror One day at harama team kanini we players ping na chi honor samilo corporate samilo decision jili that's all I'm asking. pani de we shiruk sa the tournament ngro kli nei Just give yu khwai la sa se ta de ngro milo ka itum thalan ngro khwai team spirit le la ngro khwai chi remind sangai sho nei Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Hello, hello. Yaruda adaga kdigmi kzak solule. Alu angator amrona ramhuda ngalung halan ma program hai osangat rai daga ngaran sherbani jeda ligishi ramhema shinaulong ma executive pang patrons pang donors pang kala ramhema harasang ohi enro sai corona asara longyama kayida Khun karing ran mi sherbo hone kala amroma ngalung lan mi de do ho ocha jela ro hone narona samada mazat bokla ligli rena nangshida asar longya ma khayiri khromi sherlu do he naro da saklaga gabu gusone achu ramhuda amroma ngalung khalan ma program he osangat de do hone kala atamnala Honga Narosai Corona Ahon Heda Gasoda Chamga Asar Longya Makhili Kolomishelu Shinau Longma Executive Pung Patrons Pung Donors Pung Kala Ramhema Harsang Ongeng Sotna Narosai Corda Hunna Saklaga Karing Ran Me Pone Nangashida Asar Longya Makhiri Kolomishelu Do He Katihmi Kabugasone Legacia Achu Machirui Panidli Razangahai Ayawin Razangahai Natum Sai Korali Ramhu Li Program Singagi Giji Arajili Program Singagi Gijili Natum Sai Koralila Ngasowa Kawai Legishir Ram Hiwi Kernaubing Ngarai Hayre Units Way Kernaubing Natum Nala Akonhi Gashaina Chairman We Shimray Ngasoda Zatwa Kawai Natum Sai Koralila Kanghot Kasane khang rau yang ai len hau phokai ri match third match mazarang la third match reu la khau ri MAREM youth ma team third match reu rai amro yot pesila lu jeng reu di to nei cheda sam kukto nung pesila romi ve ngran ni polo Munga libang na lehda ngre mi lak polo alung reo lak prai amro mas
second round je ngreo changai chete je Retd Somi lo to je tasat mi hone first corner kick second match first corner kick PFC Nukirer call Shanghai Ray call Shanghai Ray minute kathum ilongli Mr. Chinauja captain call Shanghai Ray ka MAREM Kalhang la machi home ra je ra khangreu yang ai lak tale Mr. Prisho third match MAREM E versus Lunghar Ngreurer chila to the Retd Samilo MAREM E team samung pasila Tommy ka robulo alu ngreu brai ngoto ma last match so ngreu rai PFC na singdalay number 8 midfield mathalag haya midfielder nay Themring Shimray nay Rui number 8 chi kala PFC we captain striker number 10 Jinocha Chingjaroi Conference 2019 we best player nay number 9 control Thalake Chukshun Hor Mr. Somrin Vashum Thalai na tukui mi khai nay Mr. Prisho na hot na dalay Naveng lagay ng real midalay PFC positioning lam thalak dalay Mr. Ling Sengmi senior defender akana ngakso kahay nay Mr. Pamdai atama gawi arkeli paul lakai midfielder kana Kalhang MAREM wi
course convert sai re equalize sai re match 2 first half mình thay nè giờ ngay lên lấy tới lấy free kick for PEH. Umpire ping na atumi ka shop yang sang middle eh. Mathala kaya attempt ni. Outro for MAREM P. Mr. Temreshang, Temring, Mr. Pamdai, Matala kaya, Tiam Sada, number 6 na Tiam Sada jinay. Actually, tournament, league tournament hi, fixture. Khiyeng room laga masa ka pai wivang team kai cover sangdal mang samkila continue saki jilay return match MAREM team Eva continue salira lung harling ataki takhle nei aramala
Chingai Bashi Chingai Bashi la Kasang Kamang Sam Kulang Rera Ta Hi Kayeng Rum Gai Nei Atamwi Masak Paya Longli. Third match Mazaranga third match hi Lunghar FC na MAREM A Ngreure Chile ready Samilo Call he score avu le delay Pain a sing delay Kel Matalain le decline Mr. Ling Sangmi Mr. Ling Sangmi na defense ada Ngalayli Crown ball le hitting kasa Mr. Ling Sangmi nei Mr. Ling Sangmi MAREM with defender le thengai ka Morhan Nazi Kagabaji nei khayang milo Goal kick for MAREM Mr. Moon Vashum senior player Mr. Wungnaothem senior sa mai thui kija striker ni chi Khangreo composure le line ro tak le nei pe Cool second attempt le Complain keleo keteo kelai thai ke chi referee match officials with decision levire Okay Mr. Wariso Kongray Mr. Wariso Kongray ala arui khangrau jiri chang hauda out winner tiêu ka chang laga attempt ka sa kong sauta invalid sa khai nei kaning ma katat lo nan sina attempt sa takli ka pai nim nei temre shangai na pham dai wi combination matalak tale Okay, haruji shock hai wang nei ma kshabai nang dai tum linesman match officials ping na referee ping na yang sangi jinei tisai saki jinei ayawi na hita khai nei chita khai nei chilam sa khwai chi ki ka samilo chi ba stick sa se Matalen attempt sa lishit laga Goal kick for MAREM Free kick MAREM na kui rai free kick hi second match la yang ai line na leitale PFC goalkeeper na tukuida Bolji Mihai Sam Kuidelay pay players composers Sam Kuidelay
Ha. Hadaga gati mixuk sole ligishi ram hada liga hali ramma alung the gari liga halingsot na bang na rosai corridor hunve ma shu da hadaga request so gali le amroma nglung halan ma program jiri o have gari liga hali na rosai corridor ami remi ma khiri nang gashida khungshu milu khromi sherlu do he hunve ma shu da sakla ka na ro da appeal so gali le ligishe ram hema alungda kari liga ling sot na bang oja ron ro sai corona amro alung torma lung hlan ma program jiri ko share sei daga naro da hunve ma shuda sakla ga kapu gu so ne jeda naro na nanga shida ami vremi ma khayiri kachucho ma kari thawbung laga kutui mi share lo do he sakla ga naro da kapu gu so ne aluma nglung khlan program heda ram heda liga hali kari naro sai corridor hunve ma shuda sakla ka kapu so ga lile nglung khlan ma program he kari hali naro sai corridor ko have ami vremi ma khayeda ngi rega lile cheda naro na ami vremi ma kayeri kasap tangada kaduga kharomi sherlu kajo ma gari thawbung laga kharomi sherlu do he hunve ma shuda naro da atam ma jabat ngsonala hunro sangna puga lile naro sai corner nangishida katwe melo pe na sing delay complain nak le how da Mr. Ngahanui na hon he kaso da ngam ga tulaka amrama shunga changa jam majida na ma kari na hayan baga kari mung shube lile katuma alung da na je site ka some blu Mr. Ngahanui na hon he kaso da ngam ga changa jam ma shuri da na ma kari na block so baga makan ga be lebane nang ga shida na katuma alung da unglaga kari je site Somi have jadaga gati pugali le PFC na danger salagai khani ki thum atem sa khai nei MAREM Kalhang team chance ngai da claim nei Mr. Ling Sang Miwi defense heading aina ngak so khai ji yang ka khui sam phang re re khare wi ngrio ga zat pning de lei pe na sing de lei Mr. Captain M Vashum Wichi referee na Kalhang wi mi kaina phai da handball mi hai re substitution later lay Mr. Mingayung senior player li
Mr. Yungam Mr. Yungam na shin gai nei Mr. Yungam Mr. Inaugural ka tu nei free kick pe mat thalai na ka gai nei goal score ngai chai goal score ngai chat le Mr. Yungam sang crowd touch thalai na ro gai nei Mr. Pham dai Kashyap hot na dale Mr. Yungam Mr. Wungnaothem senior player Mr. Chesina tem salaga Mr. Alex flexible salak dale flexible pena Pfoze 5 hot na dale MAREM Kalhang Yungam Jesse Mr. Jesse Mr. Pamdai Pena 5 Mr. Yur Temreshang Mr. Wungnaothem mat thala gai assist sami laga Mr. Wungnaothem na ka shok hai ne MAREM Kalhang PEH ling tak ni lak tele na siram matha ching dele free kick for PEH ayar shokhere Mr. Ngatangmi from Jingchui center referee kala linesman kanihi Lorho FC na sami dale Temreshang Jesse Kani we match anishi we match goal score ngai cha hauda kipasin yu bai me khalak chila khang shi here Jesse muji hota tamane pe na sing dale pe na sing da Yungam Mr. Alex Jesse Mr. Yungam with touch thalage Shakchang da hot na ye mai wrong Temring midfield maestro nei Temring level ground level mak chawila kasak leitale jinauja goal scorer MAREM Kalhang na tumi kam tha khu shok tak lei chi ni yaw ngai
pe na la ma chi holak la ngar de lei chia mai wrong with first attempt nei football tournament thi live sat mi da khle thai ram nong sot no bing li la chi group li remind samilo yang khangai bing li pe na tiam sa la ga Mr. Ling sang mi khong rei na ku ye na ngak shok hai nei corner kick yang liu sei atang we first call the corner kick kai na ka zang nei okay defend ka sajli defender li msa paim da clash line hand zu khai nei handball Mr. Chinaucha captain na kathaki da lei Mr. Somrin Vashum goalkeeper safe sakhwai reti sadle Chinaucha mat thalagai na kathak sangai re goal khani PFC 2 MAREM Kalhang 1 akhai na lead side PFC with advantage nei tournament ka zat pam le thalai na ngaro pam de le pe Mr. Dearson Khongray along with chairman kaltung lagai na MAREM youth na kol mazang rar salala along with chung da kathakui se da katong khwai changai re yungam Mr. Arong bench league along with players ping ready sadak le thai kashin dar ga le kashin ra de le sir de le Tamring with the ball pe na singda itumi hi corner kick nei corner kick third corner kick for pay kala match wi wang la third corner kick nei third goal of the second match for PFC Mr. Number 4 ni yang lak tele corner li katak sang mi khai nei defense ne la hot khana hot na shap hot na la ka mar thura
MAREM region now being give sa the call convert kasamilo kahalong la Temrishang outro for MAREM Yungam Talakaya temne Nashamay li na ngaveng may plung hay re Nashamay Chinaukwili Ariwi last score kasabaji Mr. Number 4 retire sa kaya headmaster PEW Mr. Ringkahau Mocha Ringkawi now mayor in the hangdale PEW number 4 Pina pressure middle okay Fall Sahoda tackle out for Sahoda PEW free kick inside free kick fourth goal kamate goal zangai re goalkeeper nama kamtha maningla kagthakchi mathana khaine international goalkeeper bing la ngak sakhaw la bai arui chiwa kha gahalong to we second goal ji ka tran ka thak sang rekla chi hondale yarina fourth goal zangai ji number kya ka khla chi not sa milo first half match ka khne first half yang ai line kup sang hai re kashika break quira yarina la natumi tarkar ji ngwa sa kwilo third match chi tum reu re third match masang lang reu har we last match MAREM Youth versus Lunghar FC chi ready samilo sala la singham sala leitum khanglaga reu quick vai sa se surroundings hiwi thingrong pingwi masila yap sala gi tum reu se yang se sa khui khai thili la pungkhani wak li match ka thum reu fre chi thum hon ching ching ai na lai sa se
Ralo inga lemni ranganai mai
chán sớm si đô ini vi lấy cái gì ini lấy sát thế gian vai cả ngài vơ na we are con na we ni ngài khơ mà tha dinh in làm a tâm lý ni nhang lạc ấy na vam pam ngài shon ra lời ngà lem li ra ngà nai mây pam lo yang ngài shon na kim đi chan sam si do ini wi lấy cái gì ini lấy sát thế gian lấy cái gì na i utung chỉ bên mi ring pa mơ thay mây nali sam gặp ha rơ hai sa lần lấy shi chinh rồi khó Sa thầy ơi, cùng trong đó xin sa thầy này nhá, sang làm sao? Itu mui second match hi hapo khawai ngran ai re ari hi pe katam na long aina marem b team nang reu mi da khlai ne goal score na pe katam na long na 4 kala marem b team na 1 da leitale Ari hi pe with jersey number 9 na cross basalaga jersey number 23 li ungli de le ball chi galam mariam we defender senior defender lingsang mi ana mathala ga na Ari hi pe na sing de le ball hi pe na sing mi de le Pewe na indirect thai ki dele jersey number 6 na thai mi ki dele Pewe na indirect thai laga out shogaira
Arui match hi kup khaleu da third match hi MAREM A team kala lunghar katam naw long we nang reu gi chine match third match hi MAREM A team kala lunghar we nang reu gi chine jena team khani na ready sami log chi hi pongai da laye PEH players pingli kachishat kala hangai dale kachia nashina azuwi tournament hili MACHEE wi tournament hili final waka kha iro MAREM katam naw long we ex president Mr. Krewo Khongrewo shina nashili kashiwa male lagla ORS hi box akha offer samira da hangdale chena pe katam naw long kala PEH players ping nathumna mathala gaina lungsan lagay nang reo mi log chi hi ex president Krewo Khongrewo na kala audience ping na la hang mi dale hangra dale PEH jersey number 20 na crossing salaga MAREM wi senior keeper Somi Vashum na mathala gay na tu quick haine kala arui hi PEH jersey number 2 we left back na pasalaga jersey number 4 center back li basi mikai kala PEH jersey number 23 right flank right back arui wi kangareo hi pe na possession kala possession li 80/20 li later khalene MAREM P team na 20% kala pe na 80% later khalene chena team khanini shina mathala ge nang reu milu chi hi hangai tale MAREM wi P team ning kagatat masalo kimatha manai na thumwi hiwa league system side the league match side na thum chance le fuye chena mathala ge nang reu milo ning sui kata masami alo PEH jersey number 9 na sing dale kala PEH jersey number PEH jersey number 10 la then jersey number 10 na mathala gay na goal aka score sami li shidai rai captain hanawa PEH jersey number 10 captain ne goal score hi arui hi be katam na long na 5 kala MAREM B team na 1 dale Up next, we match here MAREM A team kala lunghar katam na long win ngareo gi dale chena team khanini shina Retd na bamisalo guchi hi bongai dale
Pe na mathalagay na sing middle jersey number 13 jersey number 13 na mathalagay na sing middle Paul hi crossing ka khawai salaga maremwi defender senior defender kala captain Muivah na mathalagay na tackle samiera. Pe with jersey number 7 na sing delay. Hajat kasi ka Somi kalilay amram A team players pang amram marem A team players pang na crown li unga chop mi share below to he naro da puro nge kalilay asam hemag next match here amram A team laga lunghang rew de thone chitan naro na crown da unga chop mi heve hot kalilay nakshibane. Be with players spring mathalagay ng real milo kachia nashili Mr. Krewo maremwi ex youth president na ORS box aka final waka ka sangmira kachichi ari ningyang ungna haida nashui kangrew match yang laga ningyang ungna haida ari ngalang da sang lomi haire da paura da lay chena nashina mathalagay ng real milo chililang may da fans ping kalo audience ping lila hangay dale pe team here final match vaga kha aramwe na laga chungkha Ukhrul kala pe we na laga chungkha rang rumray fancy ka chungkha rang rumray ki pau hi samphang dale. Kachishat aka sami liao kay ari third match marem A team na lunghar nang rew migi jine chen na team khanini shina player list che official spingli wa misang khawang hodale marem A team kala lunghar katam na long na nishina player list che official spingli wa misang khawai hodale nishlager.
Amra my A team ma players pang narona hon hek so dang cham ka crown li ung chap mi ve naro dang hot ka lile Amra ma A team ma players pang narona hon hek so dang cham ka crown li ung laga hangran he so ve manglang naro da kapune third match hen Amra ma A team laga lung harang rao de thone chita naro ma captain na ung chap mi ve nga kagalile nang shibane team khani we player list he misang khawai podalai lunghar we player list chithemi delay Hawung LW Shonyo LW Jihan Ring K Yaronso HS Chithemi LW Matim Sam TH Thotmahai G Dingmin Sang HS Ngarinmi GS Marung GS Taru K Yurmathing HS Khayaimung K Yirmayu AS Ranmi GS Tangam GS Rinsolang GS Hina Lunghar Katam na long way player list ne
MAREM A team we player list chithemi delay Mayo Sing Kongrewo Ngaran Ngam Lungran Ungrin Vashum Yuting Kongrewoshi Shimting Kongrewoshi Rejihan Vashum Ngaranso Kongrewoshi Chirmi Lungran Chang Rinjam Tumnao Kalumi Jitung Kure Shatsang Timre Hunpunwoshi Ngahanui Kongrewoshi Maringtam Hunpunwoshi Temsa Kongrewoshi Wartam Hunpunwoshi Ninkui Ram Kaping Ram Horngam Tumnao Shunri Vashum Leshio Gashung Kanrinjan Gashung Mashun Ring Hunpunwoshi Sawyer Ram Lumchui Hunpunwoshi Hina MAREM we player list ne Kala Lunghar we player list na Haung LW Shonyo LW Chihan Ring K Yaronso HS Chitemi LW Matim Sam TH Thotmahai G Ding Min Sung HS Ngarinmi GS Marung GS Taru K Yurmathing HS Kayai Mung G Yirmayu AS Ranmi GS Tangam GS Rinzolang GS Hina Lunghar Katam Nalong we player list ne third match hi MAREM A team gala Lunghar Katam Nalong nang reo mi kita klay ne ning share Pe katam nalong na MAREM P team li another one call score Sami Luere call he 6-1 ina later klay ne MAREM we senior player Tamrashang na ball ji sing laga pe we defender na mathalagay na tackle Sami Lushidare kala pe we jersey number 13 na basalaga jersey number 23 li mi pe we jersey number 3 na pe we jersey number 4 li Sami Lushidare kala pe na basing hi mathalagay na salaga MAREM we B team li mathalagay na dominate salaga ngrew midale possession lapai basing lapai
attacking la pai pe na Mariam we P team le mathala ga na ton minute sami da khlei ne khangreu hi Mariam we P team le Quisam Masulaga Zang the clay by he Della Champra ne Kichitada Anna Cunning Lagang Relak the clay name, Mariam we P team Lee. Pe we in a jersey number na goal score aka sami lushidare. Issue we goal he 8-1 in a later clay Jane Mariam we P team gala pe we players ping nala young me the P team lila Jungna the lama time lo guchi hila Mariam we Awunga ping we Pokrane. Be na corner ka thak mi kita laye. Substitute are we fresh salaga in a goal sami ka high jersey number 8 we here jersey number 16 jersey 16 number 16 na shin mi ka high ne
as MAREM we MACHEE tournament we first hat trick. He pay katam na long way in jersey number 10 captain. Na 4 goals he scored sami kahaine and as MAREM MACHEE tournament we first hat trick scorer here and sadale ari here. Kala call update sami delay je pay katam na long na 7 kala MAREM P team na 1 the lately. Itumwi second match he na khangachang saire ning shlagai re team khanini na mathalage na team spirit game spirit lela kaina reomi khai wang ning shlagai re ara itumwi third match he MAREM A team kala lunghar we katam na long wen ngareu mi gi dale player list chithemi li shudale MAREM A team player list na Mayo Singh Khongre Woshi Ngran Ngam Lungran Shang Ungrin Washum Yuiting Khongre Woshi Shimting Khongre Woshi Rejihan Washum Waranso Khongre Woshi Chirmi Lungran Shang Rinjam Tumnao Kalumi Jitung Kure Shatsang Dimre Hunpun Woshi Ngahanui Khongre Woshi Maringtam Hunpun Woshi Temsa Khongre Woshi Wartam Hunpun Woshi Ningkui Ram Kaping Ram Horngam Tumnao Shunri Vashum Leshio Gashung Karinjan Gashung Mashun Ring Hunpun Woshi Sawyer Ram Lumchui Hunpun Woshi Nganaomi Hunpun Woshi Soso Shatsang Hina MAREM A team we player list ne Kala Lunghar Katam na long way player list na Hawung LW Shonyo LW Chihan Ring K Yaronso HS Chitemi LW Madim Sam TH Todmahai K Ding Minsang HS Ngarinmi GS Marung GS Daru K Yurmating HS Kayai Mung K Yurmayu AS Ranmi GS Tangam GS Rinsolang GS Team Kanini Li Bongai Dele Nashina Ready Samia ka match resume Sakhavai Nanishili Bongai Dele Team Kanini Shina Ready Samia ka match Hapo Kawai Alungli Zangmi Kawai to Mui Playground Alungli